mesa ya mayakuru ensoko ensa eyemo kero umurikito Diana Ndemo anyarko banga kurigeria esabari yoborai bwage siasa yaye mheshimiwa Raila Odinga asamanyikaine asogo sabusania amagoko negati yabarai bense andemono hekero hobochori obonene bwaene kiwe hasanyariko bakagosanga abosanyariko bakagosanga no murai bwense hokabere mheshimiwa Daniel Arap Moi murai bwense hogatota sense ya Kenya mheshimiwa Mwai Kibaki murai okane bwense ya Kenya mheshimiwa Uhuru Kenyatta nuyo bwangoiga murai obono bwense mheshimiwa William Ruto. Tunasema Kenya mpya inawezekana. Omoske Raila Odinga oyobono olinyagusira no murai wesko imea siasa ya Kenya boigoni gamanyekanete asogo sabusana maboko murai abense imea Kenya mwaka 1997 maiga yegeka kwa merelia serikali yo murai wense bwechinga kecho Moske Daniel Toroitichi Arap Moi no nyarabo chinga tinde agaikira asiekerwe asechera atali kogambigwa nyagosiro Moske Raila Odinga nigesogetie na gusabusana amaboko no Moske Moi kare asiekia makiae gechinga kecho kya National Development Party ikikiamanyekanete na NDP kuwatikana na mameronio asiasa yo mwaka 2007 chukura chiabwate obotutu kanunu no gaseligwa kwa molembe mense Moske Raila Odinga nigo asabusanete amaboko no murai wense bwechinga kecho omoske Mwai Kibaki maiga yo kubwataniwa no Moske Kofi Annan. Wasabusana kwabo nigo kwalentito malembe imense kulinda banta mange basiriti magima bone binte binge kusaliwa chukura cyo mwaka 2017 wachia bwate liberera nilio mara linene kulino mwaka 2018 Moske Raila Odinga agatukutirale obwa matebwaye obobe na kusabusana amaboko no murai wense okane Moske Uhuru Kenyatta yendokerete obotoera rukwira na imense no korosugwa oboraroboya bokora emiremo ogusabusana kwa maboko ko nigo kwaireto murai wenso mukoro Uhuru Kenyatta komoko boko bunenchira ya moyo korokia obusali bwae ekero ali kurigyo burai wense mwaka 22 asentunde ya gatano. Si mabadiliko ya Raila au kwa Raila yuko leo, kesho hata kuweko. Uhuru vile vile hata kuweko kesho, lakini Kenya itaendelea mbele. Hiyo ndio pendekezo ya kwanza ya umoja. Pili, wameongea juu ya mambo ya ufisadi. Na ufisadi tumeongea juu yake kwa muda mrefu zaidi. Si kila mara tunaongea juu ya ufisadi, lakini hatujachukua hatua kambambe ya kukabiliana na hii mnyama anaitwa ufisadi. Sasa mtoa pendekezo ambayo inaweza kueleweka. Tumesema ya kwamba watumishi wa umma wasiwe watu ambao wanafanya biashara. If you are a public servant, be a public servant. Don't engage in business. Manake hiyo ina cause ile conflict of interest. Kandarasi inatoka, wewe ndio unaandika hizo, na kampuni yako vile vile ni moja ya yale makampuni ambazo zinatenda. Usifanye biashara hata nje. Toka kwa serikali ndio uende ukafanye biashara. Hiyo ni moja ambayo imeletwa hapa, pendekezo ambayo sisi tunaunga mkono kwa dhati sana. Sasa mambo mengine wameleta vile vile maneno ya kuboresha utawala. Improve on the executive to create inclusivity. And that's where positions are being created. They're not being created for any other particular person. That again we support.
Omurai wa moerio gusabusana okoboko no muske Raila Odinga no murai wense obono iga omuske William Samoei Ruto gusabusana okwo kwa maboko nigo bono gwatinia obwamate bwae igatio murai oyu ole bono na yagusira asekeria amaboka yonsi ya makwania nigo kera chinga kibune kiorokererio kyomolembe no botwereru imeyense na siasa yaye nonye nabo amakwania ya nigo chinga kinde anyoriro kwamereria na senya gusira aberega koragwa ebyara nabarai ao kerabono ensegendete kolera okubwatikana no gukwa kwae nigo Odinga aranyorwe asama kwaniae yokolenta omolembe nobomo asaba Kenya yinko reporteria egetaseni gen Soko TV kuromo chamonene o Nairobi ireteriane Diana Ndemo.